I ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Ljudi, nije mi bilo tačno 100 dana, ali sam odlučio da se vratim aktivnom snimanju. Ovaj povratnički video radimo kao najavu ili ti analizu fudbalske utakmice Crvena zvezda Hoffenheim. Ta je utakmica u okviru 5. kola grupe L Lige Europe. Tako da ako nemate ništa pametnije da radite, video neće da traje dugo, tako da što da ne odgledate ovo. Ako ćete već gledati utakmicu, možda saznate nešto novo ili možda bolje upoznate Hoffenheim ili Crvenu zvezdu. Tako da ljudi, ne bih da ne dužim, idemo u sam video. I evo ljudi, vi vidite grupu, znači Hoffenheim, Crvena zvezda, Slovan Liberec, Gent. Krećemo sa dna tabele. Gent bez jedne pobjede, bez jednog remija, sve porazi, 0 bodova. Slovan Liberec ima jednu pobjedu i to pobjedu protiv Genta, 3 boda. A evo sada vidimo tu Crvenu zvezdu koja ima samo jedan poraz od Hoffenheima. Ovdje vidimo da je pobjedila Slovan Liberec sa 5-1, pa onda Gent, pa opet Gent. I ovdje vidimo Hoffenheim koji je ostvario sve pobjede, ima 12 bodova, a Crvena zvezda 9. Znači, ova utakmica može da se kaže borba za prvo mjesto, ali mislim da to nema nikakve veze, jer bitno je da Crvena zvezda prođe, jer ja gledam iz perspektive Crvene zvezde, jer mi je ona favorit i omiljeni klub, tako da njoj je bilo dovoljno remi, ali naravno iskreno mogu je pobjedu, a i to je sam Dejan Stanković rekao da će da idu na pobjedu. Vidjeli smo ljudi moju grupu, a sad idemo malo da se upoznamo sa Hoffenheimom i da pogledamo i da se upoznamo s nekim igračima, da vidimo kakvi su bili u prošlim kolima u Bundesligi, a kakva Crvena zvezda u Superligi. Znači ljudi moji, fudbalski klub Hoffenheim je njemački fudbalski klub iz Hoffenheima, prijegrađa Zinsheima. Klub je osnovan 1899. godine, igra na Rhein-Neckar areni, kapacitet 30.000. Klub koji je 2000 igrao u 5. njemačkoj ligi uz financijsku podršku softverskog modula Dimitra Hoppa napravio je veliki napredak u veoma kratkom periodu i već u 2008. igrao u elitnoj njemačkoj ligi Bundesligi. Evo sada i vi vidite ekran, znači ljudi moji, ovdje smo na transfer marketu fudbalskog kluba Hoffenheima. Znači vrijednost ovog kluba je 238 miliona. Najvrijedniji igrač je igrač s naših prostora, da kažemo iz Hrvatske, Andrej Kramarić, koji je fantastičan igrač, ima 29 godina i vrijedi 32 miliona. Onda je tu igrač koji vrijedi 20 miliona, Forlan Gritlich. I to su ti neki igrači. Ovdje vidimo isto Sessegnon koji je pozajmljen iz Tottenhama. I tu vidimo stvarno neke fantastične igrače koji vrijednost im je stvarno super. I ovdje ima menadžera 38-godišnjeg Sebastian Hone. Znači vidimo tu te igrače. Imamo i našeg igrača Mijat Gaćinović. Evo i on koji vrijedi 6 miliona. On je došao iz Frankfurta. Tako ljudi, idemo sada da vidimo, ovdje je ta grupa što sam malo prije pričao. A evo ovdje da vidimo Crvenu zvezdu na SofaScore-u. Iskreno njega pratim, to je SofaScore koristim na telefonu. Znači ovdje vidimo te zadnje utakmice. Evo ovdje imamo utakmicu s Radom koji su pobjedili 3-0, Gent 2-0, Vojvodinu 2-0, 4-2 Zlatibor u kupu, Inđiju 3-2, Gent 2-1 i 4-1 su pobjedili Radnik Sordovac. Ovdje imam tu neki podatak da su oni, znači zadnjih imam podatak da su, znači ljudi moji, Crvena zvezda je zadnjih 8 utakmica pobjedila. I u kupu i u Superligi i Europa, sve se računa. Znači definitivno mislim da će, pa ne, iskreno se nadam da će Crvena zvezda pobijediti Hoffenheim, ali evo stavit ćemo naravno kao i navijač za Crvenu zvezdu. A sad idemo da vidimo kakvo je stanje u Hoffenheimu. Znači oni su baš, znači jedino im dobro ide liga
Europe, znači ne znaju za pobjedu od Bayern Minhena. Znači zadnji put smo vidjeli Bayern Minhen u Bundesligi. Evo, znači ljudi moji, vidimo ovdje da samo pobjeđuju bukvalno Ligu Europe. Evo vidimo zadnju utakmicu neriješenu sa Mainzom. Znači Slovan Liberec to su pobjedili, Stuttgart 3-3, Wolfsburg 2-1 su izgubili, Hoffenheim, ovdje Slovan Liberec, Union Berlin također poraz, Hoffenheim i Gent pobjedili su tu i ovdje Werder Bremen 1-1. Znači, onako loše im ide, ali eto, nadam se da će tako da bude i ovdje, da će Crvena zvezda da odnese tu pobjedu, ali i ovo nam iskreno odgovara. Evo ga, znači ljudi, došli smo na kraju ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like, pretplatite se na moj kanal, uključite zvonce i ostavite neki komentar jer sve čitam i rado ću odgovoriti na sve. Upišite svoje mišljenje, ovo će izaći sutra u četvrtak, nadam se i jutarnjem intervalu, tako da možete da vidite kuckati posle utakmice, će ovo da bude aktuelno. Probaću da uradim i da stignem da uradim analizu utakmice kad se sve završi. Tako da ljudi, eto, krećem s redovnim snimanjem, tako da idemo zajedno ka uspjehu. Imam 40 subscribera, cilj mi je neki da do nove godine dođem do 50, pa ako Bog da do kraja nove godine, do kraja sljedeće godine kad budemo dočekivali 2022.